sallallahu alaihi Muhammad. Orang tua kadin itu adalah jimat. Siapa orang yang neku orang tua nama? Orang kedua dadi jimat. Panakal mbian mbak. Pamorsal. Pabejingan sembian. Kormapan kering tuana haram tak kira mati dalam keadaan coba mbian. Tak kira mati coba orang yang mapan kering tuana pak. Bejingan. Maafan kering tuana tak bisa. Allah benda debu ibnul bar layat hulunar. Anak yang berbakti kepada orang tua tidak akan bisa disentuh api neraka. Mon beda anak senakal bajingan kurang ajar keng mapan kering tuana maka apa maka tak kira mate bi Allah kecuali beri tobat kada arapa takriman wa ta'dhiman liwalide karena Allah ngormat deka orang tua. Allah pun ada bu bahwasan ridona Allah tang ridho badening ridho nareng tua tang murka badening murka nareng tua bedalam bawa nak ngode boyu nakal pak ada kemaksiatan kecuali lakonin nakal sarah deh lah mulai mabuk azina ngeco are kabeh kelako sampai tetang kereta ada sendal ding cereng nyaman menurut pak nah kalau ada rumah pakunto pak bajingan bian lagi silam buat ning kanto gomo-gogo bajingan atu-atu wah suni arek wah aro ting tu ada iya gitu pak engkau jaga magaga kakek ismasyi tafa innaka majitun odi bentar odi keng senga kakek kerok dia maju silam buat dina bajingan tak bisa itu jawaban apa tak pleset labu cereng lecen ro jawaban orang si bajingan dorong atatuan naga banglambion atatu naga kengon lah tu pak naga na tak ada di naga pak kolen kerok jadi cacing pak tatu tatu naga kerok jadi apa jadi cacing jaga magaga aneh kana bajingan kabeh kelako subhanallah naga dinto napa sekarat pak ding sekarat keng mapan kering tuana ke ibuun nggak nikah pas ngocak ke ibuun bu eki jong beda apa jong kula mon mate pesen kembian 4 perkara oleh bu ki eki jong engkok dia jong been sing romat engkok jong been sing nyari rezeki jong minta apa ben jong itu orang jong engkau tak bisa laku engkau kayak sakitan jong motor soon jong benda remere jong bu gula mon mate pesen 4 bu ki napa jong situng mon kok mate cek kebela ke tetangga apa mon gulai kebela ke tetangga kok mate bu tetangga seneng kapi bancaan selamatan pengajian jerajaan bu engkau bajingan dina bu iki jong nomor 2 bu mon gula mon mate tedok tang pepe bu tang pepe nek tedok bu oning anak nih anak apa mai tedok polana al jannah tahta agdamil ummahat surga ada di bawah telapak kaki ibu tedok bu langsung saya ketelok bu gula pesen apa meleaki gula selok tolesen la ilaha illallah sabak ning telunjuk saya keempat bu dekik mula kula ekopur bu mbian siap beleman kade angkat tananga mbian ngocak ya Allah kula ridho katang anak kabele ngane kebuki pesen kula bu engke jong 4 ni kaya lakonin tak oleh ngebele ke tetangga pas ngonceng orang si kewe ngobur 4 orang paijo paimin tukimin siapa boleh apa tukijan iyalah paijo paimin tukimin tukijan 4 orang nih sewa ding sewa yang kau jenazah nakan aneka lebat ning pasar Basra aneka kejadian beda ning Basra bobodo ketap apa nih pak beli nyari ning Google gula nih ketap gula akhirnya apa beda kiai ngacak leh are beda jenazah mata ada saya anu sada senoro jopon ngater jenazah nih kak pahalana engak gunung Bromo raja nih pahalana akhirnya kiai nih kenoro
Kopur mare kopur ibu nangka tanang pas asenyum pleman ngocak si anu kiai ini. Bu, mak lucu jenazah nikah. Anapa? Pertama, anapa masih ngopur mak kun goreng kempak. Kedua, anapa embian kak dinto ting angka tanah mak senyum. Siapa sih mati? Laki nembian, punten binitang laki. Loh, siapa sih mati? Si mati kak dinto, si mante kak dinto adalah tang anak. Arapa kita anak wasit empak. Situng cek ngebele ka orang, sorong ngopur orang empak geleun. Si nomor 2 kula sorone dek pepena, si nomor 3 kula sorongan kuya meleaki selok, sorongan kuining tanang tulunjuk. Si nomor 4 kula soro adoa. Arapa mbiyen mak senyum ting adoa. Iki kula adoa ya Allah tang anak nakal, keng tang anak si beri kula belanja, tang anak sing ngromat kula ya Allah, dadi kula ridho ke tang anak. Pas kula mereng suara, pleman bu, anak beun lae trema ben singkok. Do mereng suara ngak nikah. Allahumma shalli Muhammad.